mostravo che mi dà. Prima la tagliere di mi mesmita tassa. Cristoforo da alto sufficiente levaya. Si dari petrolo dirà bene dammi luca. Leg mi pinto un pintura pa mostravo che mi dà. Prima la tagliere di mi mesmita tassa. Cristoforo da alto sufficiente levaya. Si dari petrolo dirà bene dammi luca no. E non dammi luca no. A mi mostravo che mi dà no. Com base, dus trabajando en el álbum Awaki, pero también al mismo momento preparando para un show que va a así. ¿Otro Simón? Klopt. Sí, na Corso. Klopt. Ere episode que sale 2 días después, ¿no? Sí. Sí. Terwijl ik papi eigenlijk... Show that a fire, maar like, sí. Het is otro, paso. Bambisa na Love and Peace, mi tabat hope involved, den tukos. Love and Peace, dat look amazing, by the way. Snap je? Like, So. inteiro team tabat involved, pero mi tabat involved na cada yamada, na cada colodi setup, snap je? Na cada cantico ko awaro, training banda tukos. Então aqui de por meio como bicho você aqui go, let's step back a little bit, paso mari para o que ainda ma focus hope riba, e bienestar de outro ende. Então me di let me just focus on my stuff eventjes. En toen not fully involved. Maar nee, AMS met die training. Maar neem eens al ik met mijn training. Dus het is hectisch, ja. Maar het kon hectischer. Ja, Ja. oké. Pero mi sa como bisa no. Want bisa ik ben bezig of ik kan niet. En doordat ik dat heb gedaan, heb ik meer tijd gecreëerd. Sowieso mentally I'm training. I'm training for the whole vibe. Like, nos te bij para dilanti 8.9 miljoen en ook zo. Like, ik kon je een joke. Crazy. Snap je wat ik bedoel? En to, Crazy. kalaste gewoon, stel me een puntrami, stel me een broer. Like, have you see, pas so love and peace. Mitabata gewoon toekaminda. Like, mitabata, mamira e show kumisa, mamira e autotune, tabata bone pro me cantica. Dus mitabata mane, in the back kaba, na front of house bisande en na, hey, segume un cos no to correcto, bos tampo mane, Zo. fine tuning, na direito ko gelijk. Depois, mi mesa era bij perform também. Depois, mamira den VIP no di mesa. Depois, mi mesa bij com hoodie preto, full incognito. Bij Isso, boneco, mesa sim. e traz, misa ainda na mi mesa só, mundo mira ainda na noti mesa riba na to, bij com mesa na riba na. Depois, ami ko wanka com cara chico yenko, riba chico bebe, passar por tu artista en ko bebe. Dus I was everywhere. En ik vond dat leuk. Snap je? Ik vond het leuk, maar ik merkte wel van, ik weet het om hoopje tempo en energie heeft voor mensen. Sí. Vooral si botan met artista, botan met se perform, Sí. kasi tere Exactly. So. Vooral também, el dia seguinte, die Love and Peace Kalash album masali, como graba, like 95% die kan tegen maar graba pe gewoon. Bij Like, engineeren. Ja. Dus, engineer wat jij zei? So, engineering. Oké, wel, maar engineer approved grotendeels, of ja, is next album lang também, pero like, I was in the whole, but a bibando dingen processo full, dus. So. En toen was ik met hem in nou waren. Even loslaten. Ja, so mari faraku, I wasn't getting no sleep. Mi tapota up and there, mi no tapota tin tempo pa yuende. En toen met hem in nou. Dus met die biagi pakor zo. Mentally, mi tingo prepare, pas het bij mas hectisch. Security wise, ta met bij mas hectisch. I don't know what I'm gonna make me at all until safety também. Mi no saki ko tour met wij maak me dus. Awaki met die gewoon mané. Preparava mesmo mentalmente Sim. e cantica na missa acaba. E show na mamá que me acaba missa ongeveer kon het in kading outro. Was tinha amazing person ko te regel to de show nang Farlinta bezig te regel tour e koi. Ela bisa was ek go winter bayo na Love and Peace pero I got I you. got you. you. No worry. Candela. Me trabalha bono tinha as machado, bono gewoon chill para trás. Vacilar. Então or me pojuda me tujuda. Or me tinha sub stage, nem momento em classe bisa me, ei, toma. Sim. Bang. Me tu what? E die gewoon... Nem momento, ei, stai me na wo. Er staan mad songs juntos, so. No, pero as tell me op backup vocals, cultura cena, com MC, com hype up crowd, com tour. Dus basically, we must stay ready all the time. Just stay ready. Yeah. Fire. Mito agora, de agosto, não está no corso, mito agora, dia na announce ticket nang. Sim. Mas ma corre passa, dat die linha, no? Dat die mudai ta que da bai, gewoon een random pump station kami na like. Hopi largo. Então, oh shit, o que tá passando? Quem tá brincando? Você vai, yeah, I see. I see. Então, Augustus, mind you. Sim. Augustus, so
Sa, koita baita fire. Yeah, Koita baita be crazy. it's gonna be the best show of this year. Yes. Sa, Sí. No offense. basta by korso. Okay. O ano. Bo ting hopi collaborations untuk ku rech kalas ku jadi and basta promebo nota kono sena. So mita wonder and mitis kere ture ne tambe. Ta wonder kong a relationship a come to be. Honestly, the specific full gas, me not about the papi ku kalash on a daily, so it's about the private life, and to about the corona, dus turene, tabat man riba na eigen way, pero Sí. mita about un año siguiente, ma começa link up com Charmaine Hopi. Es conoce Charmaine todo mamá chiquito de kalash. I did not know that. No, tampoco. They're blood brothers. Okay. Ah, Did not know okay. that. Mita about the road Hopi com Charmaine, pero sowieso toen het Charmaine tabat a biba gewoon na kalash gewoon, en to de dia bianang kalash bis was ik ko, mita bij rood ko dia gewoon, en to was end up te binten na Tilburg. Toevallig was het op een bootje tambe, et cetera. Cultuur scene, en dus. En toen was het gewoon basi la, en toen. Ela bisami, rumang, nos nou ko op je rood hunto, pero. Wat basi la gewoon, was dat toch? Maar dan toen je ko te pretende mes. Bota man ik mo tanto, met respect ko gewoon. Sa. En dus de DA, min nga ya ba. Ami ta bota wa ke ami ki mas tanto mi ta wa mi kas. Ja. Snap je? Got Elke you. dag. Elke dag. En toen, helemaal ben para. Oké, die kon ik ook te worden geregeld te zien. Of die kon ik ook te passen. Pero ik ook por assim que botar saco. E mesmo mané, estou aí né. En toen zien maar drin de rol de Juda. En toen, assim na para ko, hey, oké. Kijk de bongay. Ja, hij wil me gewoon goed hebben, klaar. Sí. Sí, no que nada di mi No que nada passport. DJ tampoco. Stel me net toere, ik kan tikken aan konosting moeten te hopen genuine. Like, met te bisami, isaki mike. Lagang verse pri. Bon. Helaas. Say, duh. I'm not gonna tell the nigga no. Sí. Snap je wat ik bedoel? Right. Also, met de rood kon het toe die, dus. Het er gewoon bij. En toen, mensen bisami, pro, met de keren sta, meneer, nog steeds zien het aan de track, gewoon toe, zien het een collab tape. Ben ik je voorstellen, ik bisa, met de meneer, that would be crazy. Dus ita bata. Was aan die 2 minuten Sí. right? No, No. un collab Dus ita tape. nada y compara. Nada y comparar, mensen bisami, bro, no Produto sí, MS. no estás a 50-50, no está pusha, met de binko ideia nang, stel me assim ne clip dan tingo bingo ka ding outra, met de binko mi ideia nang, dus Sí. het gewoon klap, hopi, spontaan pero bom. Pues a mí dentro su discography mi por atende que mi por atende bo influencia. Because a melodia nang que la comienza que after pues comienza que la hobby diferente for a melodia nang pro me. I did not know that. You can hear it. Like pues aboting cierto high pitched things ko but no that all of that. But after we can hear the melody change. I can hear it. Don't when I give you something ko itame so I'm not bullshit. Okay. Team pare kan tika nan team stem para trás também. Kubonosa. Yeah. Yeah. Kunoting En dat niet song credits? No. Ah, ja, oké. Pas toen de tijd nos toen tava te saca. Santa sa. Koi tava te un coco mestra wara assim. Snap je wat ik bedoel? Yeah. Ja. Nós tava gewoon drop Ja. kan tik, en we gewoon graba. No, ik hoop ik kan tikken. Eting mané. Sí. Ons 60 pico unreleased songs. Eting mané. Anyways, eting hoop ik kan tik Hoop met de ik wel, bing. sí. Say something we so. Meteen a few song specific and the lyric specific questions. Met aku misaku old music en toen meteen dos pa kan tikken ako manda pa mi die album novo. Di ba outro, di ba album collab album of EP. Saki ba santa me di 539. Baski bi bisa mi opa sinyami nunca pensa limitar. Tin diplomas mi manco na no por kita mas cerca de misaki ta poder paso eta un diplomat. Kiko ba kemen kasi? Mijn opa tava de gezaghebber die Sint-Eustatius. Oh. Yeah. Dus Wat? eting 8 masters. Ocho. Okay. Okay. Então, ela vi sabe irmão. Na nunca não vergete qualquer filme. Então, amo que assim amo escutar mané. Escolta importante, pero não super importante tampoco. É lo qual quem vou conhecer. Claro. Dus a base desse uma bem que ler que se pessoa me tá quem tem 8 masters. Name one. I don't. Sí, Ba opa. I literally go opa. That's all I can Snap name. je wat ik bedoel? Ja. En toen die buta me follow say demo mes
life path dori kau ba school lang. Te kira si dobi importante pa sa. Para te kira botar riba rap so. It's important. It's important. Macau mi school si para mi maior não. And that's it. Pero makabe. Sim, bakabe. Macabe sim. Anto ba upa tira song, nang pakita ko fibo. No. Sim. Pero het is niet 100% nodig. No. Pero te ayuda si. 20%. Hey, It's something. it's something. Sí. Hey, look. So mita makaba school, mita minta trade mi field, pero it doesn't matter. Ante koi mita een hoopie jammer ting hoopie hende ko te struggle ke sei anto mita bisa di kong buta nos bij studiëren. Dus voor sa bij school? Sim. Document? I think ting nos me se así un diferencia entre by school anto educación. Opa educabo messi. Sim. Esse bo me se así forever. Mhm. E non necessariamente que man kubo ting come este by school anto studia que te gare diploma A, pero bo me se make sure kubo tawaru educa in any chance, any field, any relationship kubo te ding, any kos kubo así suaro pa educación to number 1. Exactly. That could be experience, that could be bo me se read, that could be courses, that could be to the pages na kubo te follow by Instagram. It gets that deep. Ama studia a base die tekort aan mensen in de arbeidswereld. Okay, talk about it. That's smart. Dus, amin dat wat eruit hebben wij man dat schenk me een sollicitatiebrief voor sommige studie studie economie. Dus met die met de bijzien wiskunde. Because nobody likes that. Oh, yeah. And we need Smart. that. That's See, very smart. Dus otherwise als een studie waki, pende nang yang ko to waki kaki. Gewoon waki ko tin tekort ribatje. Misa ko botim op passion ko boke asi cierto cos nang. Anto bot bisa ik vind dit echt leuk, pero bota llega esse, bota llega position e toch paso tin tekort riba yende anto bota drin in bedrijf, anto hero bota bisa nang ki boke echt has. so, City shortcut actually. that's a bar. Dat hoop is smart. That's Okay. a bar. Okay. Patchy Português. Da hende mi IP. Vou te explicar como me remove by Aruba. Ando ba, nós papel já abare do way, pero mi que toch specific thing kubo ta tenen na je te awe di e tempo e. Kubo ta na Aruba. Kubo ta mane kok mi ta se ainda. Ku nota bo accent ku ta flip praturato. Wa mi wela per direct. Am te bij riba dates riba mi wela. Okay. Fine. Ice cream dates, score rond. Met you de bendi briachi. Ainda. Awa que no pocano open in solo, pero ahorita bota por acá, na. Me tá bota com para for ainda. Com briachi de man. Senhora que briachi tem kiko. Of lottie number. Assim ela compra os dois casas, não. Dos, no Okay, uno. hard work. Certo. That's fire. Dus, esse my name may see. Money management, tem moeva. Figo. I love her to death. Tengo una pregunta por un tiki personal. Bota papi opi highly diba oma, diba wela. Ando mira también ku opi di bo upbringing the influenciador di Jesus pas opi tempo ku ne tambe. Kung say tambe afectadas sa relasyon ko mayor nang or ba back tambe. Very good question. Oh, she got you. God damn. She got you. Me nunca não pensei, ó. Pero me te querer sowieso de me cantica na me te praise me wela nang hovi mas tanto com me yo nang si paso undi na amori ante se tá beta mi bestie tambe anto é um que na vida ainda tambe tá mi bestie me não sa com eco é influenciar mi relação com mi maior não pero me tenho erg vai pensar com back Okay. paso é se tá echt um coco me nunca não apara de beche Pero pero me te que freak. pero sei que não me te hopi mas assim aqui sim aunque minha mama não gosta de ter coisa tal paso também flip se me tende coi me estimava ainda pero door que uma biba hopi em dimitine jaar com ela é automaticamente que você vai criar outro bando. Outro tipo de se você tá safety é palavra para tabo mesmo também portar ding esse. Não, com minha mama, me sempre portar também mesmo. Com minha tata não fully. Okay. Pero com minha mama sim, é tudo na minha vrijheid sim. Gewoon a mim te decidir não tá mim mesmo fully com. Yeah. Okay. Got you. Okay. Essa aqui tá random. Concentrar, featuring Burdugo off of El Temporada. Nós tá dos cachorros sempre que sali Yubi. What the frick does that mean, yo? What does that mean? Okay, so long story short. Sim, passou. Toen ga ik ja maar Yubi ko te biba na Tilburg, toevallig. Okay. En te die ko amigo Kalash, ko abing na Tilburg. Yubi ting hopi kacho. Okay. As in he breeds dogs Okay. for a living. Okay. Anto,
Kata ka na din start kika chonagi? Alblieft? Kata ka na din start kika chonagi? Malaga. Maar ik denk pari bullies na machanetje mes. Tem vai walk. He has like 8 or 9 of those. Mino sasi eta by do. En not in tempo has long walks kunang. Dus bono ta by mire eta Tem kana. fogo Ja. também gewoon. Sim. Si bono mire den zo'n barrio. Oké. Snap je? En toen ja, parte e mi ta papiando gewoon die libido. Pas libido do cachorro un tiki alto ratra. Ja. Tosta dos cachos sin presa ali. Mati. Malit song. What is this guy talking about, yo? But okay. Good. Awesome. Featuring Rich Atrobe. Off of Nada in Compara. Baya mami bisami ko boge venenami. What's that about? That song is over een crazy person that... not een crazy person. You ain't not a loco. Pero ik weet niet of matami of zo. Correct. Snap je? Pero... Wanneer ik in zijn uitdagingen. Kom je uit Bisa Kaki, But bisa, ela ya mabu bisami ko de venenami. Like that's pretty. Straight Wat, to the point. Orobo portrait beeld van hoe je moet kunota sina, anto bohasi boterba hobby bon na tua area. It tends to get a little bit toxic. Si Gotcha. pono by a way ku eta invasion perso. Kasi tu rende moeting, okay, sagi de guy, sagi de plan. Sagi de plan van aanpak, ons kom je sinigi. Simpel. A guy knows most of the time. Guy to me, no, que, pero normalmente tiene que ver. No, si me dice guy, que te pasa. Choto. Publico, is that true? Snap je? Dus het is een plan van aanpak simpel. Ora é no bij een manier ante emira ko ik kijk not te birando ik koi. You tend to say some crazy shit. Yeah. Snap je? Ja, met een vinden nabo, met een kibo auto, kukio, la. Yeah. Ja. Met een manier. I'll break the windows out your car. Who Sí. said that? Jasmine Sullivan. Sí, No? sí. Sí, pero me actually think gente não conhece como conhece ko actually a hase ko isi. Ja. Kon aqui brega isso auto ko. Crazy. Ja, oké. Is it a crazy? I'm sorry. Dus That's nuts. Pero, yeah. maar je Okay. maakt me kos lopen in bida. Banda Okay. gesina. Bom. Bom, nasa bij album. Off of Sign Out, Kuyama Camino. Bas bisa, Dios por anay pa mi pekanan, por anay pa pekanan ko tabay wardo hasi. But I actually pray assim, na? Just sali wag kas man bisa, okay bong, God, forgive me for what I've done, but also forgive me because ko milo hasi. Sim, me pensa assim, não? Passou. E na minha também back then tiki religião sim. Nos torta pecador, gewoon. Punt. Dus I make mistakes, sí. Whether you like it or not, porque por badita é persona perfeita, pero eu não tô perfeito. Tja. Bota bij mir luz coraco, bota bij kan denje. Do Ja. wijze van, bota bij minsa. Ito ko man diba. So, Sabi madami ko ta pray daw- assim, na? Kasi ko ya sali pa, man It- oh, I also do that. Like, é persona ko amita em cada outro me não custa seguir regla. Dus misa ko ora misa ko me din correction. Misa ko me nada vai correction. Yeah. Dus I might as well pray in Snap advance. je? Pray in advance that I'm gonna do that. Ja. Pero esse não é necessariamente Picasso, não. Pero me tô conversando com timbiabo para end up de hurt persona indirectamente. Com palavra na of maneira como spreek na aan pessoa botam tiki muito bot ant porta Sí. net na tá passando nem coisa bruto, pero a persona me tá opi direct. Anto opi bia me tá make se me ko opi não tá spreek me aan, pero me saco ma hurt nang achteraf. Got you. So, bata riparata, hindi man ko nang tratabo despe. Tiki passive-aggressive of mencionar cierto konang. Imbes di mani, come correct, porta bisabo basa, kagi ko ba bisa, minong gusto ko eh. Exactly. Anto it's gewoon part of life. Ami ta wake mane botin ko wak den ki rol, botin ko vai para den si boke para den rol de entrepreneurship. Hopi bia botin ko vai dessa punta ainda. Então botin ko kis vo mes. Den cierto arena, anto porta bono porte pe persona na maneira konan ke. Anto lamentavelmente é mesmo plan konan tapa datin van A tot en met Z. Na de mirando aqui no waarom. It's not working out. Assim. Sí. And friendship level, job related level, Sí. toekomst. Sí. Snap je? Dus op basis daarvan, niet dat ik in mijn animatie. Yeah. Zo nos torta, como typical. Bom, Vida Duda. Esse aí você tem mesmo nome ainda? Sim. Okay. Off of Vena. On your phones right now.
Es aquí, maybe too personal, pero you said it. Sí. Un junkie aparte slapa mi mama. Sí. En quiera avisarme nada, pues se saco lo marabia. Sí. What's... Kita historia. Kita story Tras behind de that. lyric aqui. Nou, mi tava dando corso December last day, anto. Maar bij na mi mama sa casa, paso maar bij gewoon paar dia gewoon paso. Basta mi kera pasa Pasko inanang. Anto mi tamane. If I have to take it different. Mi ta inang ko mi mama ainda. Mi no mama weta bel me. Hey, wat tem que fazer mama com que yo? Não que passa. Junkie bing gewoon com hammer bing bate mi mama com ne com kiko. Hey, ma flip. Yeah, I can imagine. Maar bij ze mama de manes. Eu não quero avisava com você não macai. That's not the same story, not- mom. No. Snap je wat Same, ik sim. Então tem outro gosto me também se letterlijk zien en assim com mi mama me sacava de Sim. rasca não. Sim. You do say Dus that. Yeah. Sim. Okay. Dat Dat is is. suficiente. Ok. Kasi dapat may questions nan di bars. Mita tingo mas, pero I Okay. can't ask all of them, pero si. Oké. Malu. Huwag miti mo number. People know. Kaya ko tabihin sinda ginang. Si miti mo number. Si mita tingo music randomly. Mita abo bisa ayo dog. What did you mean by this? Oké. I do that. Wat die omas, voor ze me te benieuwd. No. Oké. Wow. Basta lagi. Basta sino. Basta na ongori na itabay ka. Sim. Meti essa aqui também. Sabe, Marti kies. Bang this way. Ipa mas tanto about the album itself. Bom. Maya promessa. Pensei também, yeah. Demo cantica. Bisami não, bisana aqui, mas que bi. Tá bisami não, toch? Que mas que bi do, mas que bisana, bisami não. Bisa bar. Anyways, Si. but a bisa, tá pra família tá strica. Então, bibia, um artista com fama, um artista tem mais seng, nanti mas basta elogio, mas bisa di ba nang, bata por bayo da família, pero at what point pa yung gimak me ko, nantasi di mas, di affecta me ko bata sorsam, ante ko ba gusta ayuda. Ora nang puntra di mas. Of ora mi mira ko na nota grateful. Of ora e danki nang stay kai. Trope, mi ta daily test hende. Gewoon riba nada. Bakuste mais esse filme. Hindi me bisa na. Como te direction na? Se eu bisa na, klaar. Klaar. Wala en nada mas. Bless up. Se eu bisa, no worry. Komt goed. Veel goed. Snap je? Então, a mi te dona hende mas tanto ora na no puntra mi nada. This is my weakness gewoon. Ora mi mira ko, you need it, but you're struggling and but no, I don't want it, so. But then, with more shit nang going on, I make do na about the cost. Ja. Então, sei te coisa. Pero nesse caso aqui, me ta graba ainda, me ta graba outro artista não também, upcoming também. Então me ta cobra não. Para cada hora que me graba não, passo me ta engineer plus mix master ter pleca. Mas assim coisa na corsa também. Tu eres sem como na corsa, mas dona minha mama tur, tu coisa. So. Dat mijn mom. She needs it, snap je? Mas com a mim, dus. Aí prefiro comer gewoon pango pindakaas gewoon. Mijn mama komt me laten. Figure it out. We sabo real. Ja. Snap je? Dus op basis daarvan moet je bezig. Oké, para minha família, moet je strikken zien. Para minha mama of mijn mama, maar ik gehandicap também. En op een papi en op een... Snap je? Dus moet je bezig te doen bij jou bij korso. Sí, but the papi dice the album también. And also me mire all the time on Instagram. Ja. E album no? Vena. Kiko te lo que porque gente saca for the album ora entende. Misa, ik kan digan ako mamandabo. Vooral cena, dus Vena, Camino, Biba Duda, Anto Testament. Level tamo manda pau vera. Zeta pa looks. Sí, level, vamos a level, sí. Gewoon pabo. Gewoon pabo relate na je. Anto pa use como um tool que te ajuda com o mental peace. Anto ko pabo sa gewoon ko you're not alone in this. Anto que é outra parte do álbum te bisa mas ko ainda não tinha na shit going on.
pero não sabe preciso quando eu tenho que figure out. Eu tenho que motivar um tiki si para bisa. Não, pero até amo que se tribe coi, amo também que tribe coi. Vamos para não ser de gewoon. Sabe o que eu bedoel? Sim. Dus met die hoppie kantika kumita bisa, ok. Van celebrar of toma tempo para pôr no stress banda então. Man, né, mais para luna que gasta os salários com completo riba gewoon. Awa que praxe. Outro luna, crap, pero não are, candela. Snap je wat ik bedoel? Got you. Eventjes. Então, eu sei que feeling cool met de keren aan mijn meestal in die album zie. It's a good album and the deluxe is even better. Eu sei que também takeaway também, mas que eu não comentar que botem hopi temas nang kuta mental health. Te doen na mijn focus die mental health en to. Pero me te vraag me mes af con abo como Hen Hamber, como Judy Carsau of Antiano en to como rapper. Te sinti que nos meste trece saque delante mais tanto den sociedade. E pabo fans na mes também. Sim, você tem som que me bisa, mas é com difícil tapa a me querer amor por uit mi mes sin war mira como chichi manda bisa. Sim. No, but assim não dá. Sim. Então, helaas, I can't give the best advice because if I do, I'm a hypocrite because me not uit mi mes. Me te uit mi mes den kantika. Logo ako me que bisa, me te papje de mi kantika, per se, hoop je te tende mi kantika, hoop je zorgvuldig soms per bisa, zie ik aan, ik heb te pensa. Ja, gotcha. Dus aan mi mes, want de persoon que vai sim de papje te recona aqui, of bij pensa back, die com mi relação com mi wela na te mami, com mi maior. I don't know, ben daar niet mee bezig, snap je? Dus in de zee dat suficiente para abo su mental health também? Nunca não está suficiente. De querer sempre ter uma maneira para que de papel de Jesse. É tão belangrijk se que tem gente confiar com o papel de Jesse. Pois tem gente tá mal usado sei. Sem você que tem outra coisa também. Sim. Me que bijna effect. Une coisa que mag echt gosta de nos chemistry call que nos assim primeiro para preparação de essa aqui. Tá com botar assim hopicos. Ja. Hopicos. Because banda de trap muziek. Iba mencionei também boy que temporada que você reconhece com Rich Kalash, você não tá certo quando começa a guardar assim den business side de paco music industry. Me pergunta nabo qual apontrava den qual tá também como bem no dry e focus de trap muziek para baixar assim a business part full time. So both mix and master. Both direct a music video. Both artist manage. Artist dat like we manage artist stage manage Event coordinate. Bobo asi tour ekonai. Ideia ekonai também tu opisen. Combing no hasi a change a. Você que é korte versie of lange versie? Nee, een lange versie. We here. No. See me as I say, me no uit me mes. Dus I don't have self-therapy. Because I'm not gonna be talking to nobody about my shit. Eigenlijk aan me te zien, nobody gives a shit deep down, persoon aan met die shit. Assim aan me te pensa, portar não tá assim, me tem ainda não com sowieso, com sti mami sowieso. Com sita give a shit. I know that. Dus me not a disregard não. Pero maioria ainda, bro, okay. Snap je? Great. Então siga vai, sim. Número 2. Den wege de entertainment, tem hopi vriendjes politiek. Anto met de keren, met de muito direct, anto open book, anto willing to share information, na una nanto purba, met de keren kon nanto purba die contene assim na tijd, pena na nossa, snap je? Dus dan prefera die want to knowledge for me, met aan sa toch? Pa mi nocia, paso portame te bin com certo cambio nang manetrar contrato para artista of em que den outro assim na saber que está indo menina de bisa mino po amzel e persona aqui para me tramas tanto sem dus que persona aqui mino enganas com então mino te bij ik ben geen conscious liquor dus met andere woorden mi potraco certo ainda não pero mi saco mi dingo para se ando mi nota ready para se and at the end of the day het is een mundo hoop dark.
energia, genuineness, die gente ta hopi dark, ding, in het sentido que tem hopi, gente que ta hopi selfish, inang. Na de claim die, bisa, no, pero bateri para hopi lieku, okay, a lot of people are talking bad stuff about you because I do background checks. Dus, pero bot purba di convencer me si, pero mi no te cai denje, si mi no hasi tal e tal cos pabo. Por nada pa abo si haya hopi seng. Dus, het is moeilijk. De filmindustrie is the same. De filmindustrie praten we letterlijk over discriminatie. Maar met konen ze met pari brown aan antiano na cosita blanco, zeg maar. Cosita bisami fam, ponota bij drenta ding, maar ze kon talentoso bota fam. Men koko met ayako bijvoorbeeld een Johnny Gallo. Johnny Gallo is one of the A-list of all time. Johnny Gallo, bro. No. Wat die gewoon bis nommer en de bis cel. No. As a videographer, bonota tende koi fácil. Laat me kita man een rich kalaas ding videography. True. Snap je wat ik bedoel? Dus het een legend pa mi anto. Het mi bra. It's like me kon nos droom niet op bankie like nos te uit nos mes bro. Ante het aan me bisa me ho fam. Ik vind kom met mensen te hopen maar leo pero die hoop je en de gatekeep. Puur persoon misken caller. Of puur persoon aan die meedoen om met de kita toen een cliënt in aan. Snap je? Dus ik vind dat heel jammer. Anto kita bij ons te brengen aan de si van ons jega. Dus als je nos een porta yo. Snap je? Anto met de keren door kan sa ku eenmaal nos drento nos sta si ra. Anto na de peren aan sen, na de bisa no you. No. Amanan kino. Met de want na afo. Anto a basis daarvan met bisa nee man. Ik vind het heel jammer dat het zo is. Maar zo toen rende por a como pida de bolo. Ting te kort die ben hinden aan die videografie. Pero op hinden ko ta si videoclip. No tayo ng valor. Pas so hinden na no kaya pagan ang prijs of. Nou, not in zijn gewoon wegens economische crisis of persoonlijke dingen. Snap je goed doe? En toen hoop je in de nosako hoop je corporate ziet je je budget pasaka zijn riba in de nang. Maar als je in de nee meestal gatekeep nang paso na te mira oké, al je mij 50 mil, die kon nou je moet bij doen dat je ga 10 mil euro. Oké, nou je. Maar het is hier te in de nang zie ik dat je push en toen. Ik kooi met aan jammer. Snap je? Paso die hoop je in de amik. Maar bis was dan in kalt gaan, maar me para een fonds ku te funderen aan me para me funderen upcoming artists. We're working on it. Snap je? We're working on it. Dus was dat die hoop upcoming artists aan me konden zien te heavy. Nou, mijn fam. Wat ik keren. Oké, 300 euro. Te llegan een videoclip, nee broer. Zij pas zo. Nou, met een doosje, met een trabajo. Mino que bij bende droga. Me tengo paga hier. Me tengo paga verzekering. Ora wo tengo clip portata 900 per 1000 euro. Ik weet 900 1000 euro wat sacrificar voor euro man. You're not gonna do it. Ama suerte ko eigenlijk ama usa mi resources ko mi brain visa. Okay. Mi no tabay sa ko hopi seng pero mi tabay brindabo serviço nang em vez ko mi pagabo, mi tabay yudabo. Maar ik Johnny Gallo met je direct en te doen aan mijn kaart. Met de binko idea, met je dan, met de core rond kon aan ten videoclip, nos te bij Ruba, graba toe artiesten dan kon de upcoming tambe. Je dan aan bisa na oké, nou veel gaan met de direct. Johnny Gallo dus regeloos met de paar want loos kon te koten mi slaaf dan. Wat wij bisa que artiesten zeg je dat. Stel ik bedoel, pero aan met de direct dus rol. Dat je dan de other artiesten pas zo. Nu sasi was aan repara, pero rap game it's getting boring. Snap je wat ik bedoel? In my opinion. En toen ene dan ko take aba. Ami também me chance. En toen met grateful per se, pero but tingo tra way sempre pa ene na novo ko de bing. I'm not gonna be the artist ko ami kita is zo'n kiko een lied. Kalaas dan poko no que se tame bisa bro. Eigenlijk ami ko abo shine wa. Ik koi miki you tame bisa nang. Fam, assim que bota grava, assim que bota style of contract, assim que bota soro promotor, não vai assim que cans cubo, assim que bota upload riba Spotify, tudo assim, não posso, tudo knowledge em meeting. Quem conta com bem puntra mim não sa vamos, você sa vamos, tá aqui ó, sabe tá? Dus a basis daarvan, para bem back riba história back, door que tem hope gente que tá ding top ao aqui, que tem costa controlar, on some minsa Illuminati type shit. Eta stroba outra ainda não que mine break door. Para break door awa que bom mesmo tá
you don't need talent, but you need hype unto A good network. Motion. emotion gewoon Sim. unto met een keer een hoopie artiesten ang met een keer het doorzettingsvermogen. Paso, a cancel culture out there is real. Unto we mensen te para strong oratory in de contribu. Tja. Paso, koi na te wega. Hena na te bisa no, me te worry, rumang. Wat is in Wel recordar, sim. Robo sintia, bote bisa hamu, pero ya, musta sige. Ante koi masinha di kalash gewoon. Ela sim ai bisa rumang. Cancel culture take, pero não stay candela. Inner peace, ela grava. A basis daarvan. Se me ever had a chance de interviewen, I think, interview Rich Kalas dus, I think, boa rol Mr. Being, hoop importante ding interview, I think that's important. And the Kosko Bisa is one thing I would love to know, ding su career, kung ela deal ko, because I remember vividly, un tempo ko nada man, no tin show, no tin nada, guy, like, I wonder kung buta deal ko mentally. I'm not gonna ask you. I know. Pero- Not mi plek pa mi quando No, estás aí te pouco, no. pero mi tava ta bani just Sí. então. Yeah, it's not. Sí, okay, ese es uno. Número dos, un tiki align con lo que va papi di ya ahorita me di cierto gente nang of cierto grupo nang kuta how gente tegen. Bota kere, no me digo ask ko I think journalistic integrity. Bota kere bos nang alignment ku a certain perception ku ting ku ena nang ku bota frequent collaborators ku ne tas por soru pa ting e botsing ay tambe. Dus bota kere ku ito ang oral ding nang no kito na basta oportunidad. Even though it might be a perception ku about that, who knows? Pero perception to reality, so. No. Nanti Mari para ako dengan musik aku ting hobi poder. I did not know that. There mas op een stage en toen me bisa Right. toen me bisa Snap je? Sí, Ik weet sí. bono po imaginar, pero ik weet een poder gewoon. Oran Sí. bisa toen ik grita Rich Kalash, wat was dan grita ko. Snap je? Botin je poder gewoon. De keren met de compreende ongeveer kon een pastoor po sinti sumes. Of un presidente, sí. Pastor? Sí. Of een president. Ora pa de misa ante pastor bisa botin ulanta, obo lanta miro man. Sí. No, verdad, no, but tienes razón. Or bata command un stage, bata command energy de un grupo así, es different, sí. Ante ora pa mira ko muziek team political influence. But die kind bij de presidente No of se no. llega, o sea, no se llega a otro level, sí. Anto ora bori para kiko tour te paso eromheen, kom je nooit bij papa erover mis. Wat hij weet, wat hij contemplate die tra muziek. Rato. It's very powerful. Anto que coita bing opikos. Que man, it's not all about no. Ora vou vir a grande, vou meter bij para ako. Você shout na toda artista legendary que pesa tra muziek. Década acaba aqui. Anto ainda tá haciendo nanko. Hope you respect. Isso coisa não tá fácil. But me dava tas forever. Sowieso. No tiene digo ahí tu mes Sí, entonces, no pero de tiene eso, mesma sí. maneira aqui. Dus eu 50, but Even- assim de mesmo caso. Even better gewoon. Klaar. Mino que bij achteruit. Met 5 tamio. Klaar. I think that's a great way to end it. Sim. Veel veel. Meeting, di ba may iPad aqui? A former intro. A former intro. I think that's a good way para nos slide off a episode aqui. Okay, maar bedankt. I feel like you were very open. Sim. And to see episode aqui, no hit someone out there. Get inspired, get basta. Se não sentir de na vena. Se não sentir, then I don't know what else to do, yo. Esse é de bedoeling de album See, também. I don't know what else to do. So, dank je voor het tempo, dank je voor come all the way. Basta dank je man. Pass research and come with good ass questions. Estás in ons best. No man. No offense, pero me time bastante bem que me pergunta na Out There para Tour podcast. Dank je. Appreciate it. Appreciate it. Pensei mal disse de Divi. Candela. Me neem bisa off camera way também. Me appreciate o bem pessoal. Mas chance ser reconhecido como mais minha como persona ou aqui, Tá. mais que dizer artista winter. Tja. Dus hij também te pone que de maneira nos paths não também cross também more often na aqui, pessoal nós tá tratando de mesmo purpose, de mesmo mission, so it's gonna happen. Tja. Dus me tô bem contente para com o álbum novo, que sucesso que bini, com a performance na corso, dan big ass crowd. Basang comportable sa mes
Sempre. Be safe. Não também Anto- performance, dat die kalash, don't forget that. Sim, pero batam dali, Batam mas dali, stage, sim. dilante tu rene na ita si Então você tá pondo para algo. So, sim, achter ko celebrar and thank you again for coming. Dat is dan dank je dan, man. Shout out to Turin in the background. Amber with the BTS. See, no? Keanu, Nathan with the pictures. To the pictures na the mira. The thumbnail and solos. Ko the Nathan. Shout out to him. Shout out na Iona Striker Baker tambe for the food. Shout out to Brian. Shout out to Winter. Dank je voor het tempo. Dank je voor pull up tekinan. Dank je voor dat open. Vena in your phones right now. Yes. And the basang next time. Gotta like, comment, subscribe, All follow that to good stuff. Kaminda, to Kosa Denye. Comment, description box. Until the next episode. Yes.